मुखी है Nước hay nó đi à? khang lấy vào chim Ở bên cầm. मो डाइरेक्टर लास्ट में लाए तो Kia gì? Nhà lấy. cái này xe sợ Đúng không? ai lên được không nào không chứ đi cả bay ra còn chân lỗ không chứ đi cả Không có sát. Ai kia bộ? xe sợ xe Con là ở đây hả nè? Lo giờ lo. Mua hàng này nè. Mua tiền nhá. phụ tình Bây giờ. Bây giờ nó bây giờ đấy á. Ama. Yeah. Yeah. Đa tuổi cái rồi. Nhưng đa tuổi cái rồi. Đa tuổi. Đúng chưa? Ra cái cái đua này. Cái bà đây. Ya muka. Yuk, sama hamaरे मुंडा ने हाल. Ni. चेली वो. अरे तेरी चेली वो जो. अब. अरे भगवान आया भाई. पैसा वाला. तेरा ला पहली. आपको. भाई. उन्हें भाई वाह वो जो तेरा. अंकल हो तो यो. अंकुल 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 मुद्दा वो है ना. अंकुल हो लोग दे बने रुपये दे. और तो उलाई ना क्या बक्सर उल्ला. ra भाई का भाई जा पर दक्षिणा हुने ले जा जा तू लाठी भयो नि त जा तेरी लाठी हुई तो मैं नाती ले हुई नहीं. ल्याट्री लागेको करने जानी हाडू ना तुला. कोई ने. चेली हुन्न ये. समझ नहीं गई. अब स्टोर. बांग नहीं की नहीं होनी बा. आते ही जो ना आया निगम बोले आया रुपये बोले उनको बोले ना आउ ना उनके रुपये कम खोजो उनको बोले. आना के कागज में काम से नहीं बोला ना घर आया बने. बांग घर आया बने है ना. नहीं नहीं भले भगवान ने खानु खाएपछि माइज खत्म. और खाना. कौन तो छोड़ा नाम लेके नाम नाश्ता बनाया ना भइगयो भइगयो भइगयो. नाइट जो मुजुङला सराला झालेला मुजुङला त यहाँ कोही गुनाउनु पर्दैन नि. तनको भारी तन बोकिले हेर्न केला चाहिँ स्याउ खान्न भइगयो. अस्ति के खानु हैन. केला दे दे सेव दे दाल भोरा खाओ खान दो पनि न हो खाओ त्यो ताला बना हुन्छ. यहाँ ही हुआ ताला मुन्टो हुनु नि मुन्टो खान्न कहाँ वही को नानो नरना यहाँ पनि वो से क्या दुकान तो से ना दे यो 200 रुपैयाँ त माग तेरा बाँकी न तुइकने सरपञ्च बाउना त त्यो हातरो बाङ गर्दैछ होला तपछि पर जा. गुरु निकै आशीर्वाद देऊ आउन सालो भान्जा हो आशीर्वाद दिला जुमाइ पाहाल्यो भने भल दिन भान्जा भान्जा मतलब कति ओ नाति हो जाऊ न नाति नाति तन आँखा पञ्चर भए फोन मेरो न नातिले ठीक हो नि. यसलाई जाऊ हेर्दा ल्याएको हैन. यो अहिले आइदिपा यहाँ देऊ आशीर्वाद तेरा जसी हैन बरो जसी बस पर बाउनै जसी. बाबा
अब देऊ आशीर्वाद यता त्यसले 500,000 रुपियाँ पैसा क्या चिन्ता नलाग्छ सच्चाही अन्त जेठोमा यहाँ त आयो हुनु न मैले आउँछु न मर्यो हति लाग्लाई दिनु हति लाग्लाई गुरु उनको गीत हुन त सिक्छ बाबुले आशीर्वाद दिए निकरी आशीर्वाद देऊ गुरु र निको ज्वाइँ पाइला हो त्यसलाई राम्रो मेहंदी लगा के रखना भन अब डोली सजा के रखना र अब तेरो दा भयो भाजा 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 दुवा मैले सानन्दा ओइ मैले पुरो दिला मैले तै गीतलाई चाहिँ त्यो टमाटर दिउको लागि अहिले दिनु मेन 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 अहिले दिनु तै कि उदि लगाइदिए बा सानन भएको त यता त्यो किबक न्युमान हो त यो 100-200 दे निगरी देव न आशीर्वाद फली जाउन् मुसिर आउन बिना आउ न असाढमा त नहुनु जन त नर्नु अरू जसै महिना सक्नु असाढ कहिले जिन्दगीमा कहिले